Selamünaleyküm. Aleykümselam. Atın kim? Bakat. Bakıt. Baktulu ola gelsin. Kayda baktulu. Momintip жүрсәм. Үй білің бар бы? Болған. Ne oldu sana? Ata içiyorsunuz mu? İçmeyince ata. Bağır çağrı. Bakıtın aşkısı her bir adamın özünün kolunda. Namaz oku. İnim namaz oku. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Ya Ey Allah'ım, alakacayip. Özüңдөн tilenem. Özüң bilip, özüң görüp turucu zatsın. Bilip bilbey, жасаган чоң күнөөлөрүмдү, кичине күнөөлөрүмдү кечире көр. Кылган тоголорумду кабыл ал. Фердауси бейишинен орун ата кылсын. Амин. Аллаху акбар. Assalamu alaikum Bakıt aka. Уалейкум ассалам. Таксыр кандай, жакшыбы? Тоқтарыңыз жақшыбы? Жакшы, чоң рахмат. Неге айылға салған мешітіңізді көрдік. Аябай бір көркөмдүү сонун мешіт болуп тур. Алла разы болсун сизден. О, рахмат. Алла разы болсун иним. Эң негизгиси ошо элге кызмат кылса болду. Азамат, Алла разы болсун сизге. Качан көрүшөбүз Bakıt aka? Бүгүн жумуштарым бар эле, эртең жолугалы. Макул ошо эптейли. Тынч болуңуз. Болуптур.
kettik. Oldu şef. İşler qanday? Жақсы şef. Ataki!